kubor nakaslem jong unongsan Hima. Pagkapi sali ke jingmu ke bahas madu isogu panagaliang ke jongi idan ban penremjur ya ki media houses bertumju ya kato ningot kibre kibra pintho brea ya kani ke jella berkamta megani ke than sorahi jongi borokowe bangi so thu hakini ki hennen damir pat hennen step ngayo I lingba kilat pathai kubor bakato ni ki media houses kila tender ya apology statement nak kalian ke jongki bagi so thu bakani kadai ke AA ke banagaliang ke jongi so thu bakum ki beru swaban pinmi ya kinu ki kubor lale ban pin sapriang ya kinu kubor gidan kam banwadru dekat iji pichisha badai lor tak pinta banagaliang ke jongi hoy iso kumen shikadai baka jingat trailang ke borba kepada kalian jawab hero kum kipaiba pila I mensim hagi ni singi bladap kalau I mensim ya kini ki police officials ki jongi ban pelong bakatu ko kubor ko mi hinden kasni kalau long ke job ya parok lang anda ya kani ko por komentarong asyim gani kala ban penpau ya ka jing solam ya Mr. Raju Raghavanchi bladu ya kemensim ko bokoldor Khublei unai ya ka jinja thai ka bapam jikut ya ka mensim ka bokoldor ka jong paraju opor Khublei non ringkat unai ya ka jimpet dengan hamtam ya ki bhai masam ki bomanjang ki jong u kelingba kani ka pi zali ni sauthu bakaneru kalalong kum ka jingsneng nagbenta ka jong hi baro lang bangi sauthu ba hagani ka tayo ka bladap Lagaliang Jong ESDU Civil Jong Sohra Civil Subdivision ila convene ya kaway ka meeting ka Bakerpang ban pulsang bangin pinti kana baka jings nga kamday tang namenta ki turis ki bawan siya nga thai ka joni ende ka jings nga ru kanlong nagabenta ki nong song jong nga thai ni barokoway Bangai Khublei ya borok stakeholders kebelawan ya simbenta hagatu ko meeting kapanagaliang na jongaro habang apek ya ka press release ka statement kebelaan nagaliang jeng SDO7 nga major da sisha ya ki points ki bobon berkawai ka benda ka pokongsan kebela kren henne nagaliang jeng EMDC ni sautu banang ni sakma ni dan kam ya pi ki homestay owners lagi ki try homestay bapnya try lang baki snong hitau berkumju nagaliang jaga buat sorka bala don kam ban pinti kena bakan don na ko compulsory registration hapo ka M-time app nagabenta ki homestay jongki baro kani kan pinti kena by way ki bawan rung hapo ki homestay jongki don kam ban register ho yakini kita yo ki bladap na do kita ki banai ki bladap dan na pedeng ki try homestay ke berapa pau ba lesi bambiang ke network sini stan Sohra ting kada nagada jong jing slap ni sotu dan ke por bakat thut ke mobile network lesi ka diga app ke dan kam ya kata ka online ni sotu batang hapor ba offline laban upload upa ke M-time app jadi tang sio network lalaban upload ya kita jindan kam kum ke jingang lut nakaliang joko sartai abang ia keren ru mantan nagaliang di chairman ni dangdat pan pensno balakin tujur ya ki tourist ki bawan sang ni ka thang ke jangi baladan kam ban penan kam ban penong compulsory baro ki tourist bawan sang ni ka thang ke jangi ki utilize ya kini ki local guides ki jangi bangiyo I banagaliang ki jangi ni doni ki kon samla ki balalong la bet la biang ki la dan ka jing start ke jing sampang Henry nagaliang ka jongi gidan kam susu lesi ya ka capacity building padahan ito yo bladap ane keren ru badi director tourism padagaliang jongki kum ka tourism department ki kloy banwan ai ya ka training program ka Bakerpang hangtay hapo Uttar Pradesh Kelawan ra sisa ya kata ka kubor ka babha nagabenta ka jongi kapag sothu akin gi alteo gi bradap ka jingkul mare ka jingbat perkhat jabapun na pedeng ki paiba jamba than Sohra
Banagaliang gajonga ngamla banyat chakmat. Klem dapen pau hangni ya ka jingso buram ka bakerpang ya ka tim jong ka Meghalaya Police. Hapo ka jalam jong i DGP. Hoi ka East Coastal District Team i Barakaway. Hapo ka jalam jong iba Vivek CM kumi SP. Iba Pinhon CM kumi SDPU Sohra. Hoi iba Anthony Kongsit kum EOC jong ka Sohra Police Station. But kumju ya kiwei ki police officers hangni hapo Sohra Police Station. Ai Khublei ru kumju ya ki dikhot jong ka SDRF but kumju ya ka NDRF Guwahati. Ki bahakine kitayau ki beladep. Kila do Thiah do dem. Ban tray met ban men sim na kalian ka jongki. Ban persyang men conduct ya kan ye ka search operation.